Uko ni kwa Kikuyu podcast. Muthenya wa ira atongoria a United Opposition matongoretio ni Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Methu na atongoria angi a United Opposition ni tomonie mekuria Murang'a thiini wa Ngema Festival na ni festival irathietwo na njira nene by the way. Thiini wa festival iyo Rigathi wa Gachagua ni araririe na araria uhoro wa Raila Odinga na araria uhoro wa andu aria mako thiini wa ODM. Arikia kwaria mundu gwitwo Kalonzo ni araririe. Now Rigathi wa Gachagua hingwa yairo kanya ga kwaria ni ahwanire ta arabararia andu ka Raila Odinga na MPs kana andu aria mako methini wa kiama kia ODM akiuga uria makoragwo mari thomu na uhoro ucio ni wakitie mwaki guku nenda-ini the like of Babu Owino, Mary Odhiambo, Sifuna, James Orengo na Shogei. Ene Gachagua araririe uhoro wa andu a kiama kia ODM kwambararia kwena tari kumambararia ndanaria uru wao na araria wega wa Raila Odinga ni ndiroka hau thaa ici. Kalonzo ahe chance arie araugire ati ni mabangite wiki no iroka with Thursday, that will be date 6 on Thursday, ni mabangite guthie kuria Opondo Farm kana kuria Bondo cia county guthie kwigirira mahua gaburi ka Raila Odinga. Na Kalonzo Musyoka augite atiriri igongona riria magathi gwika kuria kana uria magathi uria gutari gwathio ringi na gwathio na mburi, ng'ombe na kila kindu. Oho mundu gwitwo Kalonzo onokonda nauga from his speech konania atiriri me United Opposition hamwe na Rigathi wa Gachagua muthenya wa Thursday date 3 niguo magathi kuria Bondo. And that's why video ndamaka ladies and gentlemen, and that's why mundu ugwitwo Gachagua higwa araina chance ga kwaria atugiririe andu a ODM tondu wiki ino ni marathi kuria Opondo Farm. Mierio araririe uri andu a ODM maria thomwa Babu Owino na acio angi like Akawanjiku ni kumatugiria kou ni tondu mena gathabari marathi kuria Bondo wiki ino. Ndungithie kundu uthukitie no ngina ugerie kwagagiria igetha wathie kuu witikirike. Eno video ndamanegete kenene muno musubscribe thini wa channel ya podcast yo Kalonzo akiuga ni magathi kuria Siaya Bondo Opondo Farm kuigira mahua gaburi ka Raila Odinga. Kindly subscribe thini wa channel ya podcast. Joey. I welcome you to join me on Thursday, and we'll go and shout Joey. Is that better? Thank you. Those of you able, let's actually go to Bondo next Thursday in a style like no other to begin, because there's no way William Ruto and his ilk can pretend to mourn Raila Amolo Odinga. There's no way. There's no way. Absolutely no way. So those of us who feel that we have a true inheritance in Constitution 2010, let us all go to Bondo. People are, watu wanatoa ng'ombe, wengine mbuzi, twende huko. Celebrating also our culture. We join with our brothers and sisters from the Lake region. But today, here on the slopes of Mount Kenya, remember one time... Guys, we Thursday, wikino tororete, 6th November 2025, neguo muthenya uria munene na muthenya uria ugukwetairu na njira nene muno. Remember, ishera la United Opposition ni ishera ligoko li very important. Nikidogo huko. Remember, mundu ti Kalonzo ananyitira Raila Odinga na njira mwenene muno. So it will be very important guthie kuria na guthie kuria still. Ni wako ukionania bisha njega. Rigathi wa Gachagua ukinya kuria.
it will be kana igako a move imwe njega muno ona Rigathi wa Gachagua guthi kwigira maua Gaburi ka Raila Amolo Odinga igako ibisha imwe njega muno na bisha kana ni undu wetairo muno. Remember magathi hingo ino Ruto arahuana akiaria miario irarakaria andu a kana followers a Raila na kwina andu marauga atiriri ate Kinara nitarakenerera kwera kwa Raila kaigauga ati ndena mushidani ungi mushidani uria agere nake no Raila Odinga mierio yake it speaks a lot. Andu amekiraga thaburia mwitwe ni meherire mierio it speaks volume. So adwe a united opposition mana thie kuria ni ugakono urito fulani na ono urito wage siasa fulani ni ugakoe kuria still ishare liroka higweno ODM marauga gutie coalition menayo na UDA taraugo tu na me kuria Kaspul Kabondo kuria Anthony Miri Odhiambo Timiri Odhiambo Wanga akiwa atiriri candidate ucio arauga makuria wa ODM ni candidate wa broad based government wa broad based na Sifuna na Ruth Odinga marauga gutire undu tocio ate broad based candidate wa broad based gutie kiama kiretwo uguo gutie party iretwo uguo candidate ucio no ODM nadu ODM ni ma emphasis makwa atiriri Raila atigia kiuga atiriri kana Raila augire atiriri ni makarugamia candidate wao so matigathie into any agreement na UDA na uguo neguo kuri. Now kwera uguo kwina opinion poll eketwo ladies and gentlemen ni andu maraita Barindi Way Media na thini wa kiria wa poll kana thini wa opinion poll ino moretie who should united opposition endorse as next president 2027. Kamira dimuonetie percentage iriho na muririkane mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ni kuthiire akwe kingmaker tondu akanyita mundu mwe baru aya magakorwo andu aya methino united opposition hebe kingmaker mwaka 27 de tobe turore gatagati ka Matiang'i na Kalonzo na makoria who should united opposition endorse as next president mwaka wa 2027 Matiang'i na Kalonzo ashweri out of kula 3.4k votes ile shirekirio okay nimerekete ritore ya Gachagua na Karua rekedige kuweta Gachagua because I'm sure Gachagua kanyita mundu ungi guoko ona Karua rekedige kumwekea todo makanyita mundu ungi guoko. Then opinion position Matiang'i aroni 28% na Kalonzo Musyoka 60%, meaning andu aingi ni marenda o presidents wa Kalonzo Musyoka andu aingi ni marehoka Kalonzo Musyoka. Ino ni opinion poll ile ikitwo guko nenda-ini, in fact guko ni mwena wa YouTube. So andu aingi guko YouTube marenda mundu wetwo Kalonzo kana agatuika ni akangethanira na Ruto mwaka 27 neno niyo chance ile mundu wetwo Kalonzo enayo nene muno. Naho Kalonzo akeria ni augire ndakunyenda Agikuyu na guti hingo agetikira Agikuyu Mike ati 1 against 42 communities ili shidini wa bũrũri wa Kenya. Ugore goikarite guko ni kwa podcast maundu ni gumaikarite guko nenda-ini moni manyu ni mariko inyu murona atia. Thank you kwa matino mwathime guys, this is what it is kwani iko nini. Thank you kwa matino mwathime.